In Reirno, Legishiver Shipping, Archie 21st Sunday in Ordinary Time, Iwe Reflection Netumne Kashien shared Sami Delay, Archie with him, Berlin the Church of Christ. Christo we unram sem kakade, Kashi ena pingarum sa. Recap the Archie Gospel, St. Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Jishuna awisak matapini hitada ngahanga. Miwi now merely mipina kipana da hankala. Hiwinga hangaka group kani ain itumiting a sada klene. Two types of believers. Koresada free believers. Shika sangni ninkankanga in shisanza de kaliping. Group kakaniana serious believers. Shika sangni saklaka in shisanza de kaliping. Chena free believers we. Shikasan ngahangaka itumna yangsa. Jishu Christer hiva John Rahika midlera. Maniaka maram Elijah Jeremiah or maniaka maram Akaneda atumi shikasan hitada ponshoka. Chena atumlikata how. He will answer as we first reading itumita the things the layem. Isaiah chapter 22 verse 19. In a nui otpam aina kata chok haura, kala nui pam aina katan shok haura, tahanga. Maram Isaiah we atamli, aunga hizikia namung delelaka. Rev Fr Ephrem la, oktui mimaili agachan sada oktui dekali atam jitrang. Awi yang shipping rai rasadaka, aunga wipang konchi. Yang shipping na ramong kuyawa gachiwi karachan, things to the kalene. Chitaka maina Jishu Krista kara atam chitrang. Are we chosen race? Rirana kapangukui miping. Chia Pharisees ping, scribes ping atumna. Atumla viradi mangavadla. Oktui mimaili yang naga. Oktui dakale atam chitrang. Atungwi otpam. Atungwi leadership katong shiman sirawa. Chena atungwi otpam leadership. Vrrawi gatsin unram katarsem kara gajichi. Gentiles bini mika hawada ajwi gospeli itumli tada things the kalenen. Kakanya sada serious believers. Shikasanli saklaga na kwida shisansa de kalipin. Atumli katahaw. Vrrawi gatara gatsin unram che. How pini mi hawa gajichi ajwi gospel itumli things midale. Peter na Jishu Christer hi kipa kala da teshin kuikai witele. Malanda Peter li Vrana somikai ne chenechi ajwi gospel Matthew chapter 16 verse 17. Itade things sudale. Jishu na Peter li hanga. Jonah we now mere Peter. Na kala mahaye ka chaneli asa khawaye kala ashikatsanga na maningla ka jinramli khali ishava na phongkhamine the Peter liverana alanda somi kaine hithada Peter li gathan sanga selaka Jishu Christ we so kami kala authority la Peter li mi hawa juiteli Peter na thanaka Christ we church Christ we onram sem ka phoka da itumi thenga saka Chene legishiver shipping. Itum gotong ana Peter li virana somika ichi. Itum we baptism we atam li sampang kui kaine. Chena achi tuklagane itum nagachichawi mirin karing karag. Saklagane machukyang sa. Na iverishi akasada kachinkat aunga Hezekiah kala Pharisees and scribes bin tada ning kangkangai na iwishigasan ni oktwitad laylam. O mania ka Peter long tada Ravana somi ka ishigasan chile sakla gaina shisan tad laylam. Itum hi sakla gaina machukli shisa. Itum gotong na kapasangay sira. Juwivang ay na Vrrawi gazing unram. Vrrawi
Shimkur Church Society Semkara da itum yang aino otpam Queen Roglaka Shephasa Zadaleye. Juivangaina Virana Somikai Rawi Sokamichi Mashmanwi Shipkavai Itungotong and Hodnarumsa Itunavarishi Akasada Gala Katani Zanda Vraki Pakla de Tishin Kuihila Virali Tishin Kuihila Odram Tizadlela Many occur Ari in a Hangaita the free believers Ninkankangaina Itun Virali Shisanzadlela Odram the Sazadlela Archway second readings Romans chapter 11 verses 33 to 36 Itadahanga Kipana Proho Ninte Kipana Ali Hamachinship Kaja Ortsai Kora Anagasane Kala Awimanga Aina Kalene Dahanga Legisha Vrishinauping Itum Vrishi Akasada Kala Virawi Church Umram Semkarada Shimkuwi, Society-wi, Church-wi Katani Tsanda Kaliping Itum Gotongan Machudli Shisa Gachia Aji Shimkuli Society-li, Church-li Romaratla Gaina Kalihi Gachwena Karakala Itum Vrivrawi Gazing Unram Semkarada Vrivrali Gajin Katishin Kuihela Atan in a Hangaita da Virali Ninkankangaini Shisanza de Kaliping Atumi Mirin Orchard Itum the Sampangui Gaine Jenny Virali Sakla Gaina Shiga Sampingwe Orchard Manga Kuiji Itumna Takui Gaine generally Shiver Shipping Higata Lobdam Atamlim Itumla Itumi Ning Ugrungu Tonga Shuailaka Viraki Pakle de Tishin Quikavai Kala Tishin Kuelaka Virawi directives, guidelines, Kikala de Tishin Kuelaka. Nui Miring, Iwi Mirin, Nui Shimkur Society Church Kotonga, Semkalu Shit Kavai, Itum Hodnase, Manada Kale, Netumle, Kala Netumus, Shimkur Mipin, Sai Korli, Rain, Somerano, Ava Kala Nomera Kala Manglak to Wimingli. Amen.